Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, bir tuğanlar. Bizim fond daha doğrusu biz için Muğanto'da. Biz bir qancha gün burada çıkargan Aynur Recebis'in balası Rayan için hayırlı çağranalık. Inibizge şu operatsiya gerek. Operatsiyaga Inibiz operatsiyani qo'shilgandan biz shu Inibizga hayırlı çağranalık. Sizlerden jardamыңыздар менен bizge çoğalgan акча şu bir qancha günün içinde 82 ming so'm çoğalgan. Sizlerden berген аманатыңыздарды толугу менен ошол Раян Инибиздин апасына өткөзүп беребиз. Бул сизге карапайым эле чогулган акча. Ошол бул нерсени ошол Инибиздин ошол дары дармегине операциясына иштетип, Инибиздин ден соолугуна чың кылып, кийин ошол элибизге мыкты кызмат кылган жигиттерден болуп, тарбиялашыбызга ошол биздин себепчи болуп калган. Рахмат кыргыз элин, сиздерге ушу баламды чет өлкөгө ошо Индияга алып бармакпыз. Ошо жаңыдан кайрылып ошо баштаганбыз. Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Ишиңерге ийгилик, аман жүргүлө. Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Фондо Темирланга рахмат, Алла разы болсун. Ишиңе ийгилик, мындан дагы өркүндөп өсө берсин. Рахмат, Алла разы болсун. Берген садакаңыздарды, нафакаңыздарды Алла Таала кабыл кылып, акыретте Таала өз отторуна берген болсун.